Ako volite video igrice, a pritom još i želite malo bolje da upoznate Novi Sad, eto onda dobrih vesti za vas. Više o toj temi slušat ćete u narednim minutima od naše dežurne ekipe. Saru Stanišić pitamo da nam da sve detalje vezano za ovu temu. Saro, o čemu se zapravo radi, kakva je to igrica i šta nam donosi? Igrica funkcioniše tako što imate jedinstvenu priliku za vožnjom gradskih i prigradskih autobusa ulicama Novog Sada i na taj način još bolje upoznate grad. A kako funkcioniše još igrica, čućemo od Branislava Miljkovića. Dobro jutro vam želim. Dobro jutro. Hajde da upoznamo gledaoce kako zapravo funkcioniše video igrica. Video igra funkcioniše tako što daje priliku svakom od igrača korisnika da se bar na moment, taj dan, taj sat stavi u ulogu vozača gradskog autobusa. Da li je to bila gradska linija, prigradska, i da vidi kako to izgleda iz prve ruke i prvog lica. Sa kojim se problemima susreću vozači gradskog autobusa tokom dana. Šta je još zanimljivo, eto, pored toga što ste naveli, šta još mogu da dobiju da upoznaju grad, sa kakvim problemima se vozači suočavaju? Možda neko koji želi da bude vozač autobusa, šta sve još može da se nauči? Jeste, to je dobra stvar za eventualne buduće mlade vozače koji imaju tu ambiciju i tu želju da se tim poslom bave, da vide kako to izgleda. Dobra stvar je što može konkretno da se upozna kompletan veći deo grada, gradskih linija, kako gradskih, tako određen deo prigradskih linija, time što su kompletne ulice urađene u realnom 3D prikazu. Znači sve što vas okružuje, sve što okružuje gradski autobus, dok vozi tim ulicama možete vidjeti i u samoj simulaciji. Kakve su onda reakcije u tom slučaju svih korisnika? Pa reakcije su bile dobre. Znači dugo se čekalo, iskreno da vam kažem, taj dodatak, možda 4-5 godina, koliko je to sve trajalo. Bilo je tu i tehničkih problema usput, zato je to sve toliko i trajalo, ali ljudi su jedva dočekali i koriste to, mislim, svakodnevno, i stariji i mlađi. Oni koji su bili mlađi u to vreme kada je to počelo sa izrazom su danas malo stariji. Mlađi su došli kao novi igrači, tako da je zajednica velika i odziv je dobar. U igrici je prikazan kompletan Novi Sad, jel su oni možda zainteresovani i za još neke gradove? Gotovo kompletan Novi Sad, mislim da nije urađen samo deo ka Adicama i Telepu, te linije izostaju, ima preko 15 gradskih linija u Novom Sadu, jedinica, četvorka, petica, osmica i tako dalje. Mapa, odnosno sam dodatak se proteže do dela iza Temerina, Gospođinaca, čak i Žablja koja ima organizovanu međugradsku liniju. Tako da sve to može da se proba i da se jednostavno osjeti kako to izgleda iz prvog lica. Kada je zaživela igrica 2011. bio je prikazan i Beograd, je li tako? Beograd je bio prikazan nešto kasnije. Kada je igrica pojavila 2011. godine, nije bilo ni jednog domaćeg grada. Tako sam i došao na ideju da zapravo vidim šta može od domaćih linija da se napravi, kako nije bilo ni jedne. Mi smo došli na ideju, priključio se određenim ljudima pri izradi dodatka mape Beograd. To je bilo 2016. godine. Nakon toga počinje aktivna izrada mape Novi Sad. Koliko je bilo teško preneti mapu Novog Sada? Upravo sam to htio da kažem, da bi preneo kompletnu mapu i kompletan 3D prikaz, ja sam morao da savladam i 3D modelovanje i eventualno skriptovanje i Photoshop i tako dalje, da bi to sve bilo prikazano verno, jer bitno je da onaj ko vozi, ko koristi tu igru prepozna da je to bulevar Cara Dušana, koja je to ulica već gde prolazi autobus. Imali ste podršku? Imao sam podršku kako zajednice, igrača, određenih sponzora, donacija i tako dalje, do na kraju, kada se i to pojavilo u januaru ove godine, gradskog saobraćajnog preduzeća i kompletne njihove PR službe. Hvala vam najlepše na svim informacijama. Nadam se da će biti još više ljudi zainteresovani. Biće, ja se nadam. Uvijek su dobrodošli, svaka pomoć je tu, tako da samo nek izvole. Hvala još jednom. Dakle, poštovani gledaoci, ukoliko ste zainteresovani da bolje upoznate naš grad, imate priliku, ukoliko preuzmete dodatak video igrice, i to možete pretragom na internetu OMSI Novi Sad. Toliko od nas za ovo uključenje i ovo jutro. Želimo vam prijatan ostatak dana. I mi tebi želimo prijatan ostatak dana. Saro, hvala lijepo tvom sagovorniku i tebi.